Nunas. Ja i Hera, malo parizera, a nije na namjera ići put Hvera. Di ćeš, Hera? Da prostite, ona će tamo. A neće. Hera na uzici i Hera na ulici. Nikad na stramputici. Obožava prič dici. Hera, reci jedno za moj YouTube kanal. Znači ja bi idem stanem slikat kao ono, ma niti, šta ja tu dok napravim gif potrošim 10-15 sekundi, ona ni toliko ne more izdržati, nego kao ono šta čekaš, di si, šta si, kuda si, koliko hoćeš. Hera, ajde da te vide, dođi vam, oko moj, dođi ljubavi, vidi, nu, Herice, evo, nikad od nje TV zvijezde, odnosno YouTube zvijezde. Eto, upoznali ste damu ovih mojih dana. Sad znate kome pišem pisme, ali nemojte to nikome reći.